Masih bareng Wesia RGM. RGM Production. Perhutani Bapak Ilijan. Hey. Yang lainnya boleh. Bapak ada yang mau dipanggil? Hoyong di sarangan Bapak Tikidul. Mangga majeng Bapak. Saha namina Bapak? Ilang asik, asik. Sebesa kebal. Kula takon arepan kapan sadari apa kakang lipat dalam lakon masih kula dimelara badai daripada dimelara pikiran. RGM asik, asik, asik. Yang punya lagu disiapin. Yen wong sifate melas ngerti kudu bisa nyakang gawang adi. Gelas selewa-lewa. Papa yang punya teman gula isi ning batur lan ugat pangga. Papa yang punya perhutani yang biru. Asik, asik. Spesial. Masih aman tobat tewong. Terima kasih. Ada lagi yang punya samping sini Papa. Lagi Pak. Asik. Saban bengi kakang minggat sing rapi ana sing lapor kakang bandare Judi. Terbiki si Bu Haja, Bibi Haja. Mari togele, angger jalan tucake. Mari tucake Papa, angger jalan undang. Apa kakang ora wedi, Pak Perhutani mangko dipegot polisi. Siapa? Pak Asper. Pak Asper. Diganti ngerapi Pak Asper. Kudu bisa Pak Asper. Nyakang gawang adi Pak Asper. Kuna rela aja selewa-lewa. Hei! Mimbatin lan ugat tangga. Ruas. Aku takut dibanting. Kasih RGM. Lanjut dong. kita goyang lagi bro.